Pamiarsa Rahumangkin Denpasar medue 3 genah pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST. Inggih punika ring TPST Tahura Ngurah Rai, TPST Kesiman Kertelangu, saha TPST Padang Samian Kaja. Proyek Saneka Among ring pusat sampun tambis puput. Inggian ring TPST Kesiman Kertelangu pacang ngelaksanayan uji coba ring tanggal 17 Oktober mangkin. Kepala Bagian Adbang yang Sekretaris Tim TPST Denpasar Igede Cipta Sudewa Atmaja Mausang, katanya nih tiga genah proyek TPST sampun memargi anutin rencana. Kaptiang samian proyek pembangunan strategis di Kota Denpasar, Presiden Kapuputang anutin galah tur madue kualitas. Sadurungnya nih Wakil Wali Kota Denpasar Ikade Agus Arya Wibawa Mausang, panureksan ring pemargi puangunan TPST patut kemargi yang lantur ring sajroning wetuang puangunan fisik wiade non fisik miwah keuangan sani anutin galah mutu tur mawiguna. Nyelehin puangunan inucap wantah pindah kepahan saking panureksan proyek fisik napi malih puangunan inucap masifat strategis. Arya Wibawa ngaptiang seselah punika sida ngicenin rekomendasi ring sajroning nyokong diglis nyani puangunan. Anutin saking hasil seselah punika maka sami sampun memargi antar tur anutin rencana. Baik ketandani taler ngulengang majang samian kontraktor mangde mekarya pinih becik. Lianan punika baik ketandani taler ngelingang majang kontraktor inggian pelaksana saha pengawas mangdani sida mekarya pinih becik ring sajroning nampenin pikobat lu ring Kota Denpasar rumasuk nyuk sesang parikrama KTT G20. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.